Hi guys, welcome to Recap Young in season 3 episode 42. Sekusifako-ke manje uyahamba ekuseni uRomendo Tumelo kufuna ukukhuluma noMhlatsi. Mefika kathi Tumelo, sorry boy. Sephumile uTumelo athi hayi angizile Tumelo ngizibona athi okay. Athi ngize lana ukuzocela ama-blessings akho. Ngiyazi ukuthi wena noTumelo my best friend futhi uyayivaluisha kakhulu opinion yakho. So nje ngicela ngiba ama-blessings ukuthi ngikwazi ukuba nayo uboy because ngiyamdinga empilweni bukaSifako. Wena uTumelo umphathanga kahle. uTumelo use-right manje uku-space is-right akayidingi stress sakho manje. So nje angikwazi mina ukuthi nginikeze ama-blessing futhi awukwazi uzocela ama-blessing mina angidetect mina ukuthi angidetect ukuthi uTumelo uphila kanjani empilweni yakhe. So-ke nango-ke kukhaya kwilakha 11 siziwashintsha neblazer amamtshela ukuthi proud kangakanani naye amthinte kube ukhwadi athi abaleka athi besikhulume athi ukhaya ima yabona nje izinto zokhadi after the kiss and stuff. Ngapha uTumelo uyahamba uyagijima uyakubuhla ukhuluma naye ubuhla uyabaleka playing so athi yini kade ngagcina ukucheck right umntwana right athi hayi ngi-right noma nje umuntu ehlezi egula amabili ehlezi ebuhlungu uyabo yonke leyo ehlezi ngilambile athi hayi-ke ushentshweni abemkhiphela ukudla don't know if it's a juice and sweets or what something izinto azoyidla ubuye hlathatha abonge athi okay. So-ke wena kwenzakalani empilweni yakho kwenzakalani phakathi noSifaka athi hey yabona nje kale ningi asilalela la Tumelo manje isikhathi sokuthi wenze into ejabulisayo wena yenza into efuna inhliziyo yakho wenze lokho ufuna wena yabo ungenzi lokho ufuna abanye abantu athi okay ngiyakuzwa asisambeni-ke siyodla and then there you go. Qhubeke u-Amber agcine khona athi yabona lento ibuke on the bright side lento izokunikeza isikhathi ukuthi uphinde ube nonyaka ukuthi ube nami la esikoleni yabo leyo nto leyo athi isikhathi kanjani as friends or what athi hayi lokho ajabula fukhaya athi okay. So uyangixolela after yonke into engiyenzile kuwena athi yabona isikhathi sokubamba amaqhuba asikho sengibonile ukuthi umuntu kanjani ngibona ukuthi uzama ukushintsha and stuff. Bambane ngezandla happy couple buyeleni and then ngapha uTumelo yambuza uMahlatsi ukuthi okay so wena noPhuselethu izinto kanjani athi hayi yonke into right isi-right so nje ukhohliwe kanjani ngo-ami awusamthanda athi uyazi nawe uhlezi ngimthanda she was my first love and stuff yabo lo ikhuluma lapho-ke uTumelo akasekho la kubhiza ugqolozeni noSifako mayethi uyaphendula uMahlatsi hayi uTumelo ugqolozeni noSifako athi hey ungalingi ngizokuluma ungayenzi leyo nto athi yini athi mbuke futhi uzobona athi ayifihleke uTumelo athi hayi okay angisambhekile-ke ngapha-ke iklasi yalidismissa-ke uDeclerk athi-ke uyazi-ke the last one to come is the last one to leave so nje nibehave-ke manje angidlale hayi basukume-ke baphume bahambe uMazambane ahamba ebuhle athi ubuhle yini Mazambane yazi last time ngikhuluma nawe kwako ka-grade 8 yini ufunani manje kumina athi ngifuna wena buhle-ke umbona ismayila kancane athi hayi okay qhubeka phela isikhwama sakhe-ke uMazambane athatha isikhwama ambuza ukuthi right and stuff isikhwama sakhe athi uyazi leyo bhegi le iyasinda athi hayi khululeka amthatha amphathele ibhegi and then amphelezele bephuma eklasini. So uMazambane ufuna ubuhle new ship loading kubhize Olifantsfontein and then ngapha-ke uSifaka uMrose uyacabanga indaba yakhe noTumelo mefika ambuza uSikhaya ukuthi inkinga athi impilo boy athi wena wabuke uhappy nje for someone who got demoted athi yabubuka impilo on a bright side boy yabona nje mina ngi-right
izinto zo-right yabona yabo. Buka nje thatha mina for example ngibekezelile konke kuphumele athi hayi ngitshela ukuthini bona yenzeke nini leyo nto athi hayi khona nje athi hayi ngiyakuzwa athi yabona-ke nawe if umdinga udumela empilweni yakho kumele unga-give up kuyena, unga-give up nje kuyena, uqhubeke nje uzame kugcina kulungile. Hhayi-ke athi hayi show boy. And then on the other side, bakhuluma ngendaba ye-matric dance. So bathi since-ke kumele bacele u-declare at least balawo ukhaya ukuthi akwazi ukuya kwi-matric dance because phela uspend unyaka wonke nabo at least-ke akamvumeleki ukuthi aye kwi-matric dance nabo yabo. And then nathi uzokhuluma naye athi hayi akambona uDeclerk evuma leyo nto yabo and stuff. Athi hayi ngizokhuluma naye mina, athi no Buhle nami ngizophelezela uBuhle noSefako bazocela ukuthi ahambe naye. Then ngapha kulayini uTumelo uyothenga ukudla afike uSibaka afike ukukhuluma naye bathi basahamba aqhamuke Palisa no-Alex bameyise bathi nje wena yeluza small peanuts warawara. Hhayi-ke asale baTumela babuke ke athi ningiyekeni mina ngiyarasha ngiphuma kobothengela uBaby T into zokudla. Athi uBaby T yes, athi uBaby Tumelo keep up with the program guys. Athi hayi bakhohlwa-ke nje ukuthi uBuhle oname ingane yakhe after you. Athi hayi-ke thulane nibone-ke. Then bakhuluma lawo athi okay if kuthiwa uDeclerk yakuvubela ukuthi uye ku-matric dance ngizohamba noba. Athi hayi ngizobona ngihamba noba. Athi okay. Athi if ungangicela kahle mhlawumbe ngavuma ke aguqe phansi-ke amcele ukuthi amphileze i-matric dance. Athi une-drama bekumele wenzelwe yonke leyo nto leyo sometimes uku-exisa okwengane. Athi ngi-exisa okwengane amshiye kanjalo kodwa-ke ebefumile ukuthi uzoya ne-matric dance. Naye-ke ibhomu-ke masebehamba beya kuDeclerk 3 omcela ukuthi ukhaya naye abe khona. Athi nje yonke into licabangile nina nibona ukuthi nizoba ne-matric dance. Hayi bo ubani wanitshela ukuthi nizoba ne-matric dance nina la? Hayi bathule bambuke besathukile qhubeke establish into zakhe. Athi hayi bo nisalindeni bathule bambuke. Phela lapho-ke episode ne-recaps yana next one bye.